Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Camat Belawa atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Ketua BKMT Kecamatan Belawa serta para anggotanya, yang kami hormati para ketua majelis taklim beserta para anggotanya yang sempat hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian semua, anak-anakku yang mana yang insya Allah kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, asyukuru kama rajallahu resesi arajanna Allah ta'ala nasabah angkana wa Allah ta'ala fakki totoriki madepu-depu ngarilalena iya onrongi untuk memperingati satu syiar Islam, yang dari itu Isra dan Niya merajatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin dan percaya maka dari Isra dan Mi'raj tampuki dua talu baraka rilalena. Nama muari ii di sini angke hadir rilalena iya onrongi nawireki pengalla ta'ala baraka na engkawat dimancaji bokor ri seseta rinino makoto parmati ri asori monrina fungalla ta'ala na tumadapu-dapunga rilalanna suruga pada toa ada pudapunga tak rilalanna iyewe aswene. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Tepaja si mata masalah lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabah salawai wadingin sabari pengallah ta'ala nangka idarajata asibalikanna nariko angka tauri rampe yasanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadikna salawat wadingin sabari nepanok darajatna polerifung Allah subhanahu wa ta'ala pada toha tempona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj angka malaika ni tallalo Nabi ta neke yero malaika inal lufai masalawai aga kajajian yero nangik malaikat mitangi lalo Nabi tanade na sampa masalawa lepano idaraja nari pengallah ta'ala nasaba ni teteiwi Nabi talalo nekiade nasalawa lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin
Hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Nareko Isra dan Mi'raj melodi cerita. Idik to belawai sarjana mana ni? Wite koro daftarna atau mami raja eko belawa daftarna majelis taklimnya luar biasa. Madari ka maka da aga na melo fudangi dia to belawai na nafalak mana ni? Isra dan ni raja dua pangkaukan na pegau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang hampir bersamaan. Siwan ni na pegau. Angkamua Nabi madjoloi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pegau iri yasangi Isra dan ni Mi'raj ne kia degaga Nabi pegau Isra dan Mi'raj. Isra Allah langam penni angka telu Nabi riolona Nabi tak pegawi Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub puramana ngifalla penni rif ngala ta'ala. Yang keempatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi'raj Allah langanna Nabi taloriase angka Nabi pura pegau iya naritu panglutta Nabi Isa nekia Isra dan nia Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dega Nabi riolona pegau Isra de toga Nabi riolona pat cindrolai na sabak Mi'raj batuan na ada dega Nabi sapake na pegau Isra dan nia Mi'raj sangadina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yenaru namiga baraka na tampu rilalanna ammirajakanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iponcoki bicarata yero tempona ipalalan Nabi dari Masjidil Haram ke Madinah ke Bukit Turisina kemudian ke Bethlehem kemudian ke Masjidil Aqsa. Latu Nabi tak di Masjidil Aqsa alena isu romancaji imang tempona alena isu romancaji imang mapamula panglutta Nabi Adam sampai Nabi Isa rimunrinna caji makmum kebetuanna Bapak Ibu yang dimuliakan Allah mak betuangi maka da yero riasangi sempajang angka metoni na pegau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapamula panglutta Nabi Adam sampai Nabi Isa masam pajam metoni nabi-nabi masam pajam metoni nabi-nabi aga pangajari seseta maka dana rekomelo ki malebi pada nabi-nabi angke nau tusuk ngala ta'ala patatongi sampajangi narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainar rajulu wa bainal kufri tarkus salah yemi jetu nasa Nabi tak palai sengi tau matappa si bawa tania tau matappa tarkus salat ya narituri sesena sempajang betuan ada nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na rekomelo kiria matappa lari ngala ta'ala tarkus salat yang membedakan kita adalah salat ipego moga sempajangi jadi dua bahwa unro naleki Nabi tak matappa ki yarek gabalin atau matappa nareko matappa ki lepegau isam pajange nareko caki tama wawanna atau matappa berarti dia tu masam pajang inar nabita napasa ki di to matoy aga pasanna nabita risaseta di to matoy
muru auladakum bis shalah wa hum abna'u. Yeroi di tomatuai nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasuroki surongangi wijatap patatong riasangi sampajang saba isinina nareko ganda ni pitau taung umuruna wija-wijay suruan ni masampajang. Magi ni surong masampajang bu nasaba iron nange melori capai nasa nabita palai sangenna atau matapa si bawa tanya atau matapa ia naritu monroi risesena sampajang. Alhamdulillah ini yang kemana hadir rilalan na iyon ronge pas sampajang mana ki berarti angka mana kirimun rina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia narona keloreng Nabi ta anak-anak itu tahu pagurungan ni mas sampajang. Nasaba angka mana ngirilalan na sampajang patimpana dicenge. As-salatu miftahu kulli khair niya sampajang patimpana sinina dicenge. Malah salah saki sampajaduhaki apa diutu tak sampajaduhaki makut-tukut dalek tak asampajaduhaki patanrakang mapat dinangi utu tak sampajaduhaki duan rakang degaga tabungan na isatna tabungan tak paganna ianna rakana matanre-tanre balancata engka wijata meloi pasikola na dega gawat dia kamajaran na melotoy kasi paganna ia arwa rakana engka mana gunana rilalan na sampajang agi pala ini dega gayis balanca pena makutuki mas sampajang we aga sijek na inasu baja pamegay sampajangnya pusiki sampajaki sholat istiharah detisangi maka dawa juaga je upake lo mamiraja kwawe bonga je lepake selama dari to yang kawin kalingan ya romay anggota majelis taklim pangiwa gara-gara bowomi sholat istihara ki kong kaga gade nerulle tentuka maka da lay wage je sholat istihara pung Allah Ta'ala mawiriki jawaban pung Allah Ta'ala mawiriki al ilmu ya nanti kita bahas bagaimana caranya Allah memberikan kita ilmu tanpa belajar tanpa melalui proses tetapi yang diberikan Allah adalah ilmu laduni. Dena tanna papena ditai seding salat taubat. Sebayemi jatu nasabari. Na dena tanna pape pedinge nareko megangi dosata neya cahayata. Makanya salat taubat. Kamana ngina taruh ngala ta'ala rilalena sampajangi. Nasaba intinna yero riasanya sampaja tanra asukuruka lori sesia rajana pengala ta'ala mage inang kasampaja de lain sangadina tanra sukurukan nabi ta pangluta nabi Adam na pegau i sampajange nasaba sukurui riad dampenya dosana ri pengala ta'ala jadi narek kumas sampaja kita tanra sukurukan maraja lori pengala ta'ala narekoan kata ulilan atau dimakada sukuruka we de to kasih nama ati ladaku neki adena sampajang tanya atau sukuru itu kamu kan nenak nih ya sukuruka ringkisi dia noreta neki adena sampajang tanya atau sukuru tetapi dibuktikan syukur di hadapan Allah ipatatonna sampajang 5 wattue Nabi Adam mas sampaja subui mula-mulanya na pegoi panglutan Nabi Adam mage nasaba syukur ia dampeng dosana ri pengala ta'ala Nabi Ibrahim syukurui
nafegau isampajan loroe mage nasabadena jadi ya karobang wijanna Nabi Ismail. Akhirnya sholat duhur. Nabi Yunus masampajang asarai mage nasabah syukur iya perluap boleh balewe mangaribi sampajanna Nabi Isa magi Nabi Isa na sampajan mangaribi nasabah syukuri salama purana ri lalu ri wawanna nasabah melo yuno Isai sampajanna panglutta Nabi Musa syukuri nasabah salama ipoleri papejana Fir'aun laknatullah. Jadi ero sampajangi intina ya dari tanra syukuru kalau risesi arajanna pengalatala. Jadi nareko angka tau nasa nyalena ahli syukur neki adena sampajali motu dampa ki. Ternyata syukur itu tau kan nanak mi to lima kada syukur. Yeah. Sini to mata malabiku sila surah malabiku ke hadir. Selanjutnya yero nabita menre ni loriase melalui langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh. Yeroko tingkatan narolangi pura renangnya nabacanya kipak baca sirata angka malaika angka nabi-nabi monroy yero tasindi langit yeto siap melo bicaranya ki tungke yero langit pertama sampai langit ketujuh angka malaika kormak kasiyang angka malaika kormak kasiyang tita ni matu tega ki monro korobateta idi makasiyang. Di langit pertama yero malaikai makasiwian di langit pertama nareko angka koro ahli ibadah di langit pertama laitallai abid ahli ibadah iasannya ahli ibadah nareko ipalette yero lori rufatawe maka da angka tu tahu maka siwian rilebot na iye tanae makanya batena maka siwian terkadang angka pakka siwian wajib dena pegawi ya angka tu tahu maka siwian makor apalagi mencawe ramalan padar yang ke yero tame ular ramalan puasa mapa mula pamulana letu capakna ma puasa tapi dena sempajan ya dena sempajan agnasa namunya si tau ma puasa teu Pak Ustaz si di bade ule pegau de ule ma sempajangi namanya adalah ahli ibadah tapi dena pegau isampaja 5 waktu onro rajina makasih wiang lau kama bere jama tapi ternyata ko belawa kejadian ngero angka masih mundaka macarama beberapa malam lau kama bere jama asara namo pura masam pajang asara unur rajina ro masam paja sunat to kamasih ahli ibadah. Artinya nareko angka atau makasiwian cuma satu posisi ahli ibadah ki asanna tapi benengi anak sekolah nape kasih kelas sidi napi itu tingkat kolangi di langit yang kedua namanya adalah raki magi naritalla raki yero tawe nareko angkani kolangi di langit yang kedua yero pakkasiwianna yero sampajanna nafatattoni nasibawai madeceng fatattoni nasibawai madeceng yanarona kada fungala ta'ala rilalanna koramalabi aqimus sholat wa adus zakat warka'u ma'ar raki'in batuan ada makanja ni sampajana kanja di sampajan makanya di sampajat Pak Bu
berarti ibadah kita sudah berada di level yang kedua, di langit yang kedua. Ya. Bangsa tadi pamer aja dia aja na cocok kok kiro nangit tingkatan pertama monro dia na wadi magi na dia na wadi we asoan niki lo mamer aja apa dia na sempajang misalnya dia na wadi kikor tingkatan pertama monro minimal angka ni kue urutan kedua makanja ni sampajata kanja ni sampajang. Tetapi dia pana cukup nareko makanjai bawa sempajangi magai nasabak madarimo pa angka tahu mas sempaja sana ikia we maceko-ceko movie sempaja sanan lisuki pole maju malah tak demi sandal aku ya padahal mas sempajangi loka maju ma loka mas sempajangi sah masih masuna siapa ni sandal aku dia ni gagah padahal pas sempajan namun nangis tam masih ya makanya sempajanna tetapi depa na rasakan ni kehadiranna maka dia sempajannya adalah apunana pengalat Ta'ala baru hanya sekadar napakan jaki kedo-kedona sempajanna baru hanya sekadar nafakan jaki bacana sempajanna baru hanya sekadar nafakan jaki parengaranna tetapi narekona salai ini sampajangi depa nafak dibolai sampajangi rilalanna atungan asasona di langit yang ketiga yero nareko makasyangi malaikae di langit yang ketiga laitallai ahli sajid agi asang ahli sajid ahli sujud narasakan ni makada nafakole yero pakasyangi atatungatungan ngiriolona pengala Ta'ala atatungatungan ngiriolona pengala Ta'ala pasane ini yang kemame raja mana kaya semestinya koni monroy tungka ipegau nariasange pakasiwiang lai rasakan ni maka daya pakasiwiata atatunga-tunga kiriolona pengala Ta'ala nareko yang aku ya alewe yang kini alewe maka da atatunga-tunga kiriolona pengala Ta'ala dena gaga tahu melo si salah-salah dena gaga tahu melo kalasyangi padana rupa tahu karena kita meyakini atami jeri lebo na yitanai atanna ki pengala Ta'ala maka berdamailah kita mukbanir hikmana sampajangi itu mak beri salan nariku mak beri jamak ki assalamualaikum warahmatullah sifat salama ki wali-wali jadi nariku makanja ni apa sesumpungan lolota mak beli bola masih kampung berarti ibadah kita sudah berada di langit yang ketiga. Tapi matandre mo pa, kamu pa 4, 5, 6 sampai 7, mariawa mo pinarik ko ang kakiko nomor 3. Di langit yang keempat, ritalai khasi, agiyasa khasi, mapakatuna ale ni, de nagaga maburro, kung ka pamiraja to 5 burro mo pa. Pai de panata makolangi yang keempat de panarate sebab madari to jewita we maka beleburo mi ko lebotingi lagi ro keresiro cici malabai napi tamane ko botingi kalau seseorang itu sudah berada di level langit yang keempat selalu merendah mapakatuna alih dena gaga milo mabangka nariko angka talerita sangat mapakatuna alih na pada mai tawang ke pangkana dege pangkana batena mewayada na fakalabi mana tawe
berarti dia sudah berada di level langit yang keempat. Matandre-tandre nyonrot tak, mabela-bela ni yonroy. Yai narkon ka tahu tolimelo yasan, tolimelo makada koki-koki tandre yonrona. Dia tidak masuk di level yang keempat. Kata aja itu tahu. Loi botingin natania tu dangan nana futudang tapa magali. Apa botis itu mondri iyo mau na cerita labai. Ya, salin pengertian. Salin pengertian. Pelai ko apa botiki, wede gitu nerule mampi mana temui. Sabar akan nginare kotania tu data na tafutudan. Loka botinge ya macarama. Onro tak kelupana pun nagawe iya macarama bu. Manang kana lupai pandre kak. Ya. Agaw pau masuna ko tende na pelong mobi kak. Maka kadang dampak ibu ma peri-peri kak kau pacar aku pedale na gaga. Ya, dena mari gaga. Magai. Idi iro rupa tawe on rota metota kalufa. Makanya ketika ada seseorang yang sudah berada di level kesederhanaan, berarti angka nih pakkasiwianna sudah berada di level langit yang keempat. Di langit yang kelima, tahu angke monro. Di langit yang kelima namanya adalah qanit. Betuana ada maturu tonga-tongan ni loris ngalakala. Dena gagari lalanna atinna nawana-wana melo mabokori perintahna ngalakala. Jangankan na pegau na nawana-wewi laginna anu na cangep ngalakala na bokori ni. Maka kita berada di langit yang kelima. Dena gaga nawana-wana melo pegau anu na cangep ngalakala. Dena gaga nawana-wana melo popo jai fadanna rupa tahu. Dena gaga nawana-wana melo maberekada werekada marota dan lain sebagainya. Maka orang yang seperti ini tingkatannya sudah berada di level langit yang kelima. Tatanay gere ale tabu engkani gakwewe engkani gakwewe atau depa di ya nasabak pena illau pena imi mamatandre. Siapa nabi di langit yang kelima? Nabi Yunus. Di langit yang keenam, di langit yang keenam mujtahid. Yero pakkasiwiat tapa bu nareko angka ki berada di langit yang keenam, namanya adalah mujtahid. Matonga-tonga metoni nareko angka pakkasiwian na fegau. Coba kare madari mupi gaidi macule-cule nareko makkasiwiaki. Tapi yakin dan percaya sini nang ke hadir waddi jaji madari mufiki macule-cule nekia megang moi matonga-tongannya. Masampaja ki engkau wijata macule risida peta madari de nesadi lesse paringarang. Berarti kita belum berada di level ini. Yang ketujuh namanya adalah sahid. Yeror ya sange sahid narik korilalenna atau tong asasona tawe dia hidup secara sederhana. Sederhana ni tuh. Namo nullem mali wajug soli esapulo. Tetapi sangat sederhana dalam kehidupan sehari-harinya. Ia naroriasan sudah berada di level yang ketujuh. Ya apa ini? Ya apa ya?
de paje nerulle malliyero melo e yalli kalamanna to minra alaikum cerita urasa mega padanna kalamanna minrang kalamanna na cicit, berarti saya belum berada di level langit yang ketujuh. Ya. Nareko sadarhana ni tawari lalanna atau ngasasona, dia berada di level yang tertinggi. Magi pangelutan Nabi Ibrahim berada di langit yang ketujuh, nasabah kesederhanaannya yero pangelutan Nabi Ibrahim nai taro di langit yang ketujuh nasabah engkana pun nai sehingga macawi si bafna Allah Ta'ala ya naritu malaboy, dia hidup secara sederhana alabongan yero Nabi Ibrahim dia namelo mandre nariko dega kata munna ya foidi kalamanna ya subuan nabung itu mandre ne napa mesop itu mesu. Nabi Ibrahim tidak. Makanya Nabi Ibrahim ditempatkan di langit yang ketujuh. Iponcoki bicarata mendre inabitta loriase sampai di Sidratul Muntaha dan seterusnya siruntu isi bawah pengala ta'ala tempona siruntu si bawah pengala ta'ala nabitta nelawi yero sampajangnya 50 niga manangka sampaja 50 mapa mula Nabi Adam sampai Nabi Isa 50 ni sampajanna nabi-nabi nello manang ni nabitta turun ketemu Nabi Ibrahim kemudian ketemu Nabi Musa tempona siruntu Nabi Musa di langit yang keenam ya palak nitu cerita nabu isurel lisu kemudian kembali lagi kemudian disuruh kembali lagi magi panglutta Nabi Musa nasure Nabi tak malulisu nasabak melo imite tapana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa iro nampe na falulisu nasabak melo mite tapana Nabi tak onro alak biranna Nabi tak yang kedua melotoi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melo mega natarima pak disengem poleri panglutta Nabi Musa sebab itu Nabi Musa megalade hikmah narampif ngala ta'ala rilalanna akorangi wadding riala ak gurung poleri panglutta Nabi Musa salah satu diantaranya pak doanganna panglutta Nabi Musa tempona melo siruntuk Fir'aun Rabbi srahli agak apa sih bu wa yassirli wahlul uqdatan yafqahu qawli tak pala mana modi insyaallah saya ajarkan berkahnya kenapa kita harus mesti membaca doa ini Rabbi srahli sadri ebuang lapankan dadaku aleka awaraninga lomoyanga urusaku pakanjaki wibate kumak berikada serikwam menginapahangi toleng ini doa Nabi Musa yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Aku tanya doseku mita Fir'aun mana kita membaca itu farelo doang karena ini dia yang dibaca Nabi Musa tempona melosiruntu Fir'aun ternyata iya farelo doangnya bukan hanya sekedar doa biasa
tetapi aga barakan na taruf ngala ta'ala risesena atau angke baca ye farilo doangi Rabbi surahli kuang lapankan dadaku aleka awaraningin sininna idi irur fatawe angka maneng rasa takut yang kita miliki di dalam hati kita siapapun orangnya sangadina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magi nabi say nabi taatin na tempo na melo mameraja nasaba melo yalai rasa takut Rasulullah ketika Nabi berumur 3 tahun lebih cede lay yukka yatinna nabi tanai napa bisai magai nasaba melo yalai rasa takut yang dimiliki oleh Rasulullah tahu lainnya kemana tahu nah termasuk ini iya na nari baca iya we farelo doangi nariko angka tahu toli bata-bata toli me tahu baca iya farelo doangi meloki jokka sidi kampung meloki latu sidi wanua meloki tamai sidi kantor to me tahu baca iya farelo doangi Rabbi surahli sadri puang alika awaraninga buang lomoya ka urusaku kya salah saya urusannya tabace farelo doangi ya tabace farelo doangi de nagaga isa makadamiloji yaga yi jama-jamangi baca ini doa nalomoya ki pengala ta'ala de isa manana-nanae angka melo ipau angka melo ifalat tu tabaci farelo doang angka apa baraka nawireki pengala ta'ala risesena atau angke baci farelo doang yang pertama diberikan al ilmu riwerengi pak disengat atau angke baci farelo doangi jadi nareko angkari jama nade nis nerisa palolongan na inilah doa yang dibaca pengala ta'ala mau reki padisanya secara langsung inilah yang disebut dengan ilmu laduni jadi aja toh heran nareko angka tahu dia nang kana sekolah makin apa maca dan lain sebagainya nisa palolongan na dan lain sebagainya bisa jadi nah sebab barakat nai farilo doang itu lina baca akhirnya diberikan oleh Allah ilmu secara langsung. Yang kedua, nareko angka atau dibaca ye farelo doangi maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-wujudu. Agiasang al-wujudu selalu eksis, bertahan. Tanero eksis to lima poten apa pendreko pesbue atan ya. Toli bertahan nyiro tawe balui biasa pak balui dua topa aja sih lari sih dan lain sebagainya rengkong ke wijawijata pacat caurang yena tak suruh baca Rabbi surahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani wa yafqahu qawli Allah Ta'ala jagai yaitu tawe sarikwamangi tetap bertahan ya. Aja natuli lari. Yang ketiga diberikan al-hayy semangat hidup kata udah agak semangat nah iya nata suruh bacangin Rabbi surahli sadari tungka engke melori jama tasuruh ni baca pak galungi dega semangatna tasuruh baca nih napa mak bingku melayuka to kue pak bu tabaca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani wa yafqahu qawli angka guru makuttu dega semangat nama pak guru sabacende migajinna tabaca ye nampak mapa guru
siapapun yang memiliki sifat malas, termasuk ini ibu-ibu yang makutuki masasa kubolata tabaci napa ki masasa pura sinasa ngi sasa makutu si lepai baca ini napa taleppai ya. Inilah doa anti malas ya. Ajarkan semua kepada anak-anak kita doa ini sarekuam mengi lesa mana nyiro sifat-sifat kutunna wijata. Yang keempat, nawereke pun Allah Ta'ala Al-Qudrah. Niki baca yewe pat dongange diberikan Al-Qudrah. Agiasan Al-Qudrah nulle pegok iyero jama-jaman najamah. Dena na malas nulle toni jame iyero jama-jamange riwere toni pat disenga kofung Allah Ta'ala dan bisa bertahan dalam pekerjaannya. Hadirin yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kesimpulannya, maka dari toma miraja Isra dan Mi'raj dua telu barakat na taruf ngala Ta'ala. Perjalanan Rasulullah langit pertama 2, 3 sampai langit ke-7 itu ada hikmahnya dan menjadi tolak ukur bagi kita umatnya. Tega gangka ukurata makaswial lori sesi arajanna ngala Ta'ala. Angka mungkin di langit yang pertama, ya rega langit kedua sampai langit ketiga. Yang paling berbahaya narikode sisa gaga yonroi antara langit pertama sampai langit ke-7. Angka mi bawang tuo batu rilebot na tanai dek gaga pakaswian ya punai. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati oleh Allah, ina rapi rampengaki insyaallah napa berkah kaki Allah Ta'ala. Namoni kalongko mi ubawanya ki narekoto mafandre tarimai insyaallah mega waddin nagokan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa wabillahi taufiqi was sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.